Hadirin sekalian, selamat datang di acara Deklarasi Milenial Aceh bersama Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Oke gas, nomor 2 torang gas. Untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat, nomor undiannya 4. This could be a good night for good times, and you look like a good time. We're dancing in the moonlight. Now I want you back. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Insya Allah Orsus yang kita nikmati sekarang tinggal 1%. Kita perpanjang sampai seumur hidup menjadi 2,25%. I think you better come along. Can you make me feel better? Tolong didengarkan. Siapakah yang mendapatkan 1 buah televisi 43 inch? 1, 2, We're dancing in the moonlight.